Ada cerita ane keambil uli cakepan suci untuk pengampura dosa. Kene ceritane. Pengawitne tuah Sang Hyang Widhi. Ida meraga kuasa, meraga uning, ida meraga tresna asih lan suci. Ida ngaryaning Niskala lan Sekala. Ane Niskala, ida ngaryanin roh-roh ane luwung akeh pisan nganti sing ngidang ngitung liune. Gaginane Wantah nyembah Sang Hyang Widhi gen. Makelo-kelo roh abesik uling roh liu punika ada ane dadi sombong. Nah ditu iyo melog-melog roh ane lenan apang iyo ane kasembah. Nah ditu rohe ane melog-melog ento keadanin setan. Ditu roh ane luwung ento apa telu nyembah roh ane sombong. Apa telu rohe ane tusing buin nyembah Sang Hyang Widhi keadanin buta kala. Lantas Sang Hyang Widhi ngukum setan lan buta kala. Sekat unduke ento setan lan buta kala dadi satru teken Sang Hyang Widhi lan ngerencanayang ane jele tekening manusane. Lantur Sang Hyang Widhi ngaryanin sekala seluwire matan ai tanah lan sekancan ane ada di gumine. Ida nyingakin sekancan ane kekaryanin ento membaos puniki. Makejang pada luwung. Jani Sang Hyang Widhi ngaryanin manusa muani lan luh. Ane mawasta leluhur iraga sane pertama. Risedek Sang Hyang Widhi ngaryanin manusane. Hubungan manusane teken Sang Hyang Widhi nu luwung sajan. Lantur ida nongosang manusane ento di tengah tegale ane luwung. Buina ngemang titah kene. Sekancan buah-buahan ane ada di tegale puniki dadi ajeng. Nanging di tengah-tengah tegale puniki ada abesik ane tusing dadi ajeng buahne. Yene ngajeng buahe punika ditulakar ngemasin mati. Kaceritayang imanusa ngeliwat di punyan buah ane kalarang punika. Ditu manusane kegodo aja setan apang iyo ngajeng buahe punika. Ane luh kagodo nganti iyo ngajeng buahe ane kalarang punika. Lantas ngemang kurenane tur iyo masih milu ngajeng buahe punika. Ritat kalau imanusa ngelanggar titah Sang Hyang Widhi ditu keadanin madoso. Madoso ento sing adolen perlilaksana ane sing manut teken titah Sang Hyang Widhi. Uli sekat madoso manusane kaukum lan hubungan manusa teken Sang Hyang Widhi dadi usak. Nah di itu ido jani nundung manusane uling tegale ane luwung punika. Kaceritayang jani makelo-kelo manusane ngangsang ngeliunan ane ada di gumine tur parilaksanane ngancan nyelek-nyeleka. Jadi astun iyo mau saha nutin titah Sang Hyang Widhi nanging tetap gen tusing ngidang karena iyo subo kekuasain sadripu. Ulian tresnan asih Sang Hyang Widhi ido ngicen cara apang. Iyo man pengampurayang dosa. Yening iyo masalin uling perilaksana jele tur ngabocaru ring Sang Hyang Widhi. Caru punika dadi penganti dosan manusane. Sang Hyang Widhi ngicen cara puniki anggen paingetan wentene dosa. Kita masih cara ane kaicen sekadi gambaran teken caru ane sempurna ane lakar teko. Kira langkung duang tali tiban ane subo liwat. Sekadi Sang Hyang Widhi ngicepang dinane. Sang Hyang Widhi ngutus Yesus ke gumine. Ragane lekat uling anak keluh perawan. Uling cenik nganti kelih ragane hidup suci lan ngelaksanayang sekancan titah Sang Hyang Widhi. Ragane stata nuntun manusane apang mesalin uling parilaksana ane sing manut teken sekancan titah Sang Hyang Widhi. Ritat kalau ragane ngajahin, ditu ragane masih nyegerang sekancan penyakit. Seluwiri anak buta bisa ninggalin, anak lumpuh bisa mejalan,
Nah dituragane muktiang maduwe kuasa tekening sekancan penyakit. Risedek dino anu, ritat kala nyebrang danu, ragane kasarangin ajak murid-muridne. Saget wentan angin ngelinus, murid-muridne pada jejah. Nah, ditu Yesus namprat ombak lan angin punika. Lantas makejang dadi tenang. Nah ditu ragane muktiang masih maduwe kuasa tekening gumi puniki. Disubane unduke ento, jani teket di sisin danune. Ditu ado anak bebaenan sing mebaju buwene melalung. Iyo nongos di semane. Nah, Yesus nundung roh buto kalane ane pang pesu nganti anake ento seger. Nah ditu ragane muktiang maduwe kuasa tekening buto kala. Risedek dinelen Yesus teko ke kuburan timpalne ane subo mati petang dino buwene subo makubur di guane. Teka ditu ragane ngaukin anak mati ento apa ngepesu lingguane ento. Lantas anake ento langsung pesu mejalan uling kuburan ento. Nah ditu ragane muktiang masih maduwe kuasa ngicen hidup teken anake subo mati. Ulian kuasane Yesus ngancan ngeliunang anake percaya teken ragane. Ulian ento guru agamane digumi anake ento pado iriati teken ragane. Lantas guru agamane ento mesemaya apang Yesus kematian. Kecerita yang jani Yesus keejuk kasiksa tangan lan cokorne kapacak ring tiang kayune lantas mati. Langsung ke kubur di guane. Di dino ketelune ragane bangun tur hidup. Jani Yesus nyinahang raga di arep kirang langkung 500 diri muridne. Lantas Yesus mewali ring sang yang Widhi. Nah, kita ceritane unduk sang pengampura dosa. Unduk ceritane ane busan, wantah nyelasang. Iraga makejang pada madosa. Lan hubungan iraga teken sang yang Widhi dadi usak. Ento kerana sang yang Widhi ngutus ide sang yang Yesus sane patut dados caru agung. Sapa sira je sane percaya ide sang yang Yesus lan mesalin uli perilaksano jele jag dosane keampurayang hubungane ring sang yang Widhi lakar melah buin man kuasa ngalahang buta kala.